ezintsha so that because la akufana nasipitoki la bazophana ngama-injection khona manje bangathi emaklinikhi babaphana ngama-injection bangathi bayayipromote lesidingeni abayipromote kufana nokuthi bayenzani benze ukuthi singathelelani izifo because bheka manje isharing alite-one angazi ukuthi lo muntu unasiphi isifo nami nginasiphi isifo and manje kanjalo sigcina manje sithelelana izifo sithatha isifo somuntu engazi ukuthi unani and nakazi nginasiphi isifo so that is why manje kumele sithole nje like ama-injection amanje nomunye asebenzisa i-injection yakhe singashare i-injection eyi-one leyo nto le yiyo cause ukuthi sibe nama-disease yabona sigula because ngokomthetho kumele nje ispike esi-one isebenzisa umnikazi wakhe ayi-one singashare siyi-two noma sishera lapho nje yibako sithelelana ngegula ukuthi umuntu omunye bathiwa gula uphethwe yiningi ile nto okubolekisana nge-syringe eyi-one sishere si-two and njengoba siklina ngamanzi so this thing is not 100% clean ayibi 100% clean igazi lasala la and njengoba lisala kanje liyangena kulona uthola lesifo enginaso and akazi isifo enginaso ukuthi yini so kumele kuzame konke at least umuntu nomuntu abe ne-syringe yakhe angabolekisani into obolekisana le yiyo le moshayo isithina manje senzokuthi sibe namasik so sazama ngawo konke ukuthi siyeke isithing le so kunzima just because of what immediately uvula amehlo ekuseni ithi ngifake usavula amehlo nje isisu sakramp ithi ngifake bayolala ebusuku inkani ithi ngifake yabona so enye into awusakhona ukusebenza vela la usebenze ungabhemanga mawuzothi uyasebenza nje ungabhemanga uba nama-stomach cramp ukuthi nje vezwa ngapha uyajuluka amanzi ngapha isisu sigijima i-toilet like nje awukhona ukwenza nix thola ukuthi umuntu uthi ukuthi ngicela uzongiqentela lo muntu ozokuqentela athi right ngizokunikeza 150 uzomcela ukuthi right njengoba uzokunikeza 150 ukuze ngicale ukusebenza ngicela unginikeze i-detail ngicale ngichache icala bese mangicela uchacha khana ngizoza uzoyenzani ngizosebenza bese ke next thing kula-ke ngizoyenzani uzobona naye lo muntu ukuthi mangicela uchacha ijob ke ngiyayenza ke lapho ngoba manje ubatofat sengichachile ke lapho sengirayithi but ungakachachi angikwazi ukwenza umsebenzi yonke into yami so ingakho nje so makuthiwa mhlambe kunencedo kungukuthi ungalifuna like ungafuna uncedo njani ngingajabula kakhulu ngafuna uncedo lokuthi vela bakhulumisa rehab ngiphume kulento at all because manje ngirelapse kaningi empilweni yami nongizama ukuyeka kepha ngingakhoni ukuyeka just because nje mele nje manje emsebenzini mele ngibele sebenzele before ngimsebenzini and lento engizosanga umsebenzi it's either ngiba late mangabi late ngina sengayi vela at all love into le angisayithandi lento sengikwatisile kakhulu sengisebenze iningi kakhulu ngenxa ukuthi manje mele ngicale ngibheme kuyo yonke into engiyenzayo each and every time mele ngicale ngibheme so manje lebuna how long udla lento mina ngicale ukubhema kahle kahle 2014 bengisebenze eJet mangizocala ukubhema bengisebenza umsebenzi kadini ngithola umsebenzi ngingakabhemi ithe bangibhema just because lama friends benginabo wabhema kwathi ukuthi manje ngingena kanjani mina nomuntu bangihlala nabo ngiphuza ibhiya yabona ngibhemile izo so mina nginangathini ngathi ngishaya i2 yabona yini ukushawa i2 bengakabhemi futhi yesterday bengisayibhema ngensaba yabona after lapho ithe bangishaya i2 mhlambe ngibheme for 2 weeks nongishaya ama2 kanti lento le iyabulisana bangibona nini ngizamula bathi hawo mawusozamula kanje kufanele ukuthi usone down and mina bengazi down ukuthi into eyani kanti down usho ukuthi kahle kahle mina isho ukuthi so ngenile kule nto so nesiki yani usho ukuthi so ama cramp so yajuluka into esinjengalezo uyabona so that is why nje namhlanje sokunzima ukuthi uphume lana into okwatisayo anyeke ukuthi One young time, I'm trying to think him jump is long, I'm not paying. I was also willing to take him jump is long, I'm not paying. I was also willing to shoot his lap on that's why like I'm not going to say I'm not buying the can just because I beg his egg and the man so put it easy, and then you look to put it easy. I didn't know beg as mix. So that is why it may be a move experience and make sure tonight it's a hundred pen, united soon at 21 pen. Watch out impumule nje ngayo bhema yo stress bangabona ngawe so manje ubhema kayi3 ngelanga kahle ubhema kayi3 which means i-data 6 i-data mini i-data 6 but still iyafana hayi ukuthi ubhema kayi3 noma ungathola 200 lo 200 wenza lokusho ukuthi ya ucontrola imali zonke sasekhona let's come in yashisa ithi 10 200 ungayiceda nje ngelanga noma ungathola 200 uyayiceda ngelanga just because unemali noma unemali le into ayidala ngoba manje ilokhu ibona ukuthi unemali ayidala
omunye ekuseni unokuchacha ngayo yona le drink thengise ibhele ebithi Uthama siyafuna ungakusiza manje amafemeli abantwana bethu abasabaletha kithi siyabona ngiyafuna ukuyekela ukubhema ngiphushwa ngiyafuna yabona ngale ndlela ukuthi noma bangathi manje imphowa sabi I can go right now ngoba manje ngineskill esibhaya mfethu time lami engingasiza i-community ngazo but for me like ukuthi ngiyabhema angiyiboni ukubasiza abangithathile asekelwe imisebenzi yonke nje usebenza kahle usebenza nje ema-truckini kahle ngi-assistant uhola kahle but because lento le mele ubheme ekuseni ugcine uba late emsebenzini into eningi nje uyabambezeleka Tema mina ngishaya i-pedicure uqala ubheme ecala before ulokhu nje uyenza uyosebenza khona ukhipha ikhona kuwe emzimbeni thama lapha enyaweni ungaphumanga neblood ngoba infection ukuthi ngiyabhema umuntu angakaze angibhilile uningi into esikhulumayo noma ngitholile i-customer ngocharge imali encane network ukuthi siyobhema So manje umntanakho awusamboni? Angisamboni bangiya yena just a man ukuthi ngiyabhema kuba ngathi amandla amandla wekho usizo nje shuda masingathola nje usizo masingathola usizo thama ngitshela ukuthi namanje mina ngoba ngathi ngibona imoto ugibela uye-rehab I can ride manje Yeah. ngiyengibongathele mfowethu Yeah. i-chance itholwa yilaba abaphushwayo yabona abasancenga abazali bangithengele ifemeli ayikuthembi unayo ifemeli uhlala khona lapho lesikhathi but manje awusakhona ingena endlini ngoba yiyo lento leyo uyenza into ezirong kakhulu because masunale sickness yayo awukhona ukubekezela kula kakhulu ugcina wenza into yokuthi uthole into manje and leyo nje zisuka sibo after so iyenzile kuba yinkinga nje kakhulu ungasathembakali yonke into nje umphakathi awusakuthembi ngokuvela abantu bafihla into zabo and akubi mnandi kanjalo umzali ubheke okukhulu kuwe asayisenzeki leyo nto leyo because uma indlela ekwenzakala ngayo izinto silawulwa yilento sidinga nje mina ngivumile vele ukuthi ngiyalidinga usizo nginenkinga enokubonayo ukuthi wena uma ungakavumi angevele ufuna vele usitshele from your heart usitshele ukuthi ukhathele usafundisa So manje nilalaphi? Nilala khona la? Esihlala khona la. Oh, nihlala khona la? esisikhathi sinokulala sihleli kanje basungile njengokubona Yeah. Le ndawo bayibiza ngani? I-Broken House there. Oh, Broken House. Yeah. Lezi baba wami azifani leli lapho lesikhathi blue sibiza ngethaya inyawo ithawula yakhona vele so lena le ngathi la matsheli idazinyama sibiza ngokuthi i-crystal man. Okay. Umsebenzi we-crystal man nomsebenzi wethaya azifani. Ithaya likwenza ukuthi kube ngathi basliphake-nyana nje bengathi nje uyapikaka ngathi ukupikaka kuba lento ukuthi uyalapha. Yeah. relaxed I-crystal yona kwenza ukuthi ube-flex. Yenza ukuthi ungalali ungalali kanje kukunikeza nje i-energy ukuthi nje ukhona ukusebenza yona noma like mina nje isikhathi esiningi ngithanda ukuza i-crystal uma kube mhlambe ngikhathala and futhi nokufunda bengikhona ukustudisha ngoba nazi ngifunda ubusuku bonke cross-night noma ibhekile but inkinga yini lama-effect akhona ama-effect akhona abasi-right ama-effect akhona hayi ukuthi sathanda umasibhema kona sithanda sesikhabatha nje lama-effect ngoba manje masingabhema ngama-effect akhona ayasilimaza kabuhlungu futhi ayasilimaza. So there's a difference kunenyawo kunelentuzo kune-crystal. Manje niwaphethe ngifuna ukuwabona angaze ngawabona before. Okay. Lena i-crystal le. Yeah. Okay. Oh, that one is crystal. So leni mixa namanzi yini?
kahle kahle kudependa ngomuntu ukuthi ibhema leyo can smoke with insango and amanzi naleyo bhema ngamanzi kuphela ongepipe or ngepipe. Oh, okay. Lana kuyadependa ukuthi ufuna ukubhema nje wenye ibhema ngakhona nesibhamu or ufaka phakathi kwensango ibhema nje ngensango. Abanye bayenzani lena bayasnifa. Bangiphungula nayo le crystal sometimes ungafuna ukubhema ngamanzi or ungafuna ukubhema ngamanzi ngepipe uyayicrash iba flame maqeda nayo. Okay. Yeah, yabo manje ngizobuza nje like mhlambe ukuthi manginifuna because probably ngizobuya la on Tuesday. Manginifuna ngizonithola. Ngihlala la. Ngiphila la. Number yami ngiyatshela ukuthi ukhona Okay. Mara kahle kahle sithola sonke. Mhlawumbe uma uza sokuvumile semahlanganisa nalabo abanye abantu. Yeah. Okay. Ungayibiza nje number yakho ibize. Ungasend please call me. Yes, I can. Yeah. Ikamu bani? Nkululeko Prince. All right. Send please call. Awukwazi ukusend please call. Iqinile. Okay. Ngizwenza apply. Hayi singabonga kakhulu ukuthi wami Mina thama lapho nje nathi singakhululeka nje singabuya si right cause nje the reason ngenza lento ukuthi umshana wami ubulawe yilento. siyayibona. Yabo. Yeah, ubulawe yilento and so ngiyabona ukuthi into engcono ukuthi mhlambe si labe kungukuthi basesekhona basaphila bafuna ukusizeka asibancedeni. Simeta la. Yeah. Yeah. Singabonga kakhulu futhi ngalendlela ukuthi nathi sesikhathele nathi ngalendlela ukuthi nabazali nabo the way sebangakhona sebakhathele ukuthi company zokuqasha tema la ngisabhema ngoba Manje endlini like awusi enemy. Phenike yona. Igate awukalithathi. Solithathile negate. Bonga ngathathi igate. mina endlini into eziningi futhi amakhuluma iqiniso bezaba ngathuthuke kunamagedle la yithi ama-NI2 zonke lezi zinto bengizithatha ngikhuluma kanje endlini kukumdivide bekunama-set lawo ama-casted kunama-glass kunama-NE the most lento bebahlobisa ngazo kumudivide ngizithathile the most just because of what kaloku ukuthi ngi-afforde lento le engilimazayo ngiyifile lento engingavula manje mangivula ikhabethe manje lase-dining room inhliziyo yami nami babuhlungu mangicabanga ukugcwele ama-glass ukugcwele ama-plate aspect ukuningi manje izinto azisekho just because of what just because ngifuna ukufila ini ngifuna ukufila i-effect yami so lento le yangiheda nje isikhathi masilokuhamba kula ngirealize khona ukuthi lento enyenza i-wrong ukuthi njalo uma ngifuna ukufila i-effect yami kumele ngimokole Asambona thama just ukuthi asimbona wrong siyambona noma simenze ukuthi wrong but manje cause lento ekuphethe inhliziyo ayikho lumenze lento soyithembele lento ifunayo kanti lento engiyenza wrong hayi ukuthi asimbona siyambona wrong siyafisa nathi ukusize ukuthi sibe right sifana nabanye abantu siphile impilo normal ubukele nje kube uya principle yalinge nguye uqaleni nganye kubuthiyeka lento le uyike enganye ukuthi namhlanje athi khe ngihlale ngingabhemi nje khe ngirelax ngizabhema kusasa leyo nto ayenzeki abantu bathiyekela ngosubhema yeke awasho ukubona ngathi uzovuka nje ukudecide kusasa ngiyini ayikho into enje manje ayeke vele uvele kusasa ukuthi uyadecide kusasa ngisaphila uzogula ungena ukugula kakhona umuntu 15 years ibhema yena umuntu azo-expect ukuthi uyeke ngathi isazokuthatha nala maybe isikhathi futhi eside ukuthi ukere bangakuyeke bangakukhipha nebayiyekilise but isazokuthatha isikhathi wena mele vele ukuze ungarelapse ukuthatha isikhathi vele mele ukhulume ngenhliziyo yakho into ekugcineni mele kuvume wena muntu e-rehab vele ukuthi ekukhathela ngisafuna Dumelana. Akhe ngwanake. Re tlile re le bone. Jwale since le bo ana le problem ana le yona bothata bone na le go kopana le bona ha go ke bo feng. Bothata bo rena le go kopana le bona haholo. Wa re senyisa. Wa senya wa utswa. Ha sena ntho go tsuba. O batla ntho ntho le ngwa kopana le yona ka mo rekisa ngwana.
kapo ang kemellang kope tšhelete o qetele ke nang le yona ke mofe a o rekang a re ma ke a batla go tlo ke tshwara ke di-cramps tsa maka ke tlhogo jale ke etseng ke nke ya dijo kofe o reka nyaopo or whatever tseo tsa lona ke right nna bona ntho e o bolang ngwana ke nka se kgone gore o supporte ka yona o kampe o bone gore etsa wa sa ke tloletsa ntho day before yesterday ke mne se ka re ke batla go founela Fili kwa ke tona tle mo ke lebeng ke batla etsa decision jona ke tlo nka qe ke tlo ipolaya ene ke na le thapo ka go mo File go ke tla ihenga ka jo sa setloholo saka o ke robala le ena manyana kare le skala ha le sampone skala mpatlela go ke tla etsa ka mo ka kare bophelo bo ke phelang ha e sa le bona ha e sa le bona ntho ha sa itsuba yo tsona matata ha o sa na next khalase no tletse klase a ka reka ntho ka jeko o sa ne ape ha se na ntho weng o le rekisa neto ra tholento a tsuba tsena lungila bisa maponesa akizona tsubile ifike ba ke style Krista na ye o ru maponesa o pa le tlo ntshwara hao o nka phone ya ngwana phone ka yona ai ba re wentse jwang a re kopa maponesa phakisa a tle maponesa ning ke bona light ka kshini a tla ke bona ke ba o he batho ba hao go ba bitsitseng ga ba fihla mo wa tswa o bua le bona nna ka itulela ka moka tlong o bua le bona ba nna o na le mang ka tlong o ke na le mang jwale o re bisetsa ke re le ntshwareleng ke se Boksburg ba re o tsubile a re o tsubile Krista ba re rena ka sonke bitsa tsamawela o palame taxi o ikele Boksburg we na ka swa motho o tsubile ba starta vene ba itsamela ene teng ba itsampisa ke minutes bana ba ke a se plif ke a rapela we ke a rapela ngwana ka tsamaya ke stayisa mo motseng ke stayisa ka ngwana wa ka ene ka mogwana le ka teng ka mogwana le ka teng ngwana o na le re ai ba netso kena o nya o ba ona ke a ke se mo ba ke ke mo ba re keng ke wa se ba a ke sana ko re se ke tshaba lo ke bile batho ke re yo mme wa nya o ba ke wa ba se re bitsa jwa ene ngwana ka mogwana le right ka teng ngwana ha ka tswa mo drugsing ke tate ka motseng ka ntate wa mai sala tlhokofala 97 we mela se seng le se seng nix sa hloke nix lebo ha sebetsa ine ha sa gona o tro ampa khati ha ke tsuba le pin ya ha a re ma o sa ona o tsa mo tro o tla ntsiela traksiki traki ke ye ke ni ka ra motso o ke fetule ga ke tse ko re la ke a kere ke a tsamaya ke mogodi le mo pholoso wa ibona e pholoso ke ya una le building ye lo ke ya mo tshoko ka left ya rwantse tse pholoso le re ke re ka le yena ona sa a batla thuso re motho ma ke batla thuso
ba mo file diphahlo ba mo file ditlhako ba mo file dikipa ka ke setse le last week a ke le kerekeng ba mpotsa how yaanong mfana re sa mmona boy ba a kene le khwaeng a kene le ko phaleng ha re sa mmona ka ra o na le treatment ya nanseng ka ba tlene mo yo ke bo ka tsoka spitori ska nentse ke bua ditori tsena but ke kopa thuso le bua tsamaye re he ke mo lokolla ene le yena o itjetsitse nka bua le o itjetsitse nna ya kwa sanka ha ka mantjwetse yena na ikela ka o ikutlo a isale bampisa kwa sanka ka thola ilo siphelele hayi ka thola bosi bale ba swetsang ka office ka siya nto ka siphelele hawu o tla bo go bene a tse bile ke dinyana ana ke na ka morenya o monyana ke dinyana se pa anka plasma TV ya o monyana asantsa sebetsa carnival a sebetsa makhasi a thuta wena plasma diteki di computer na le yona ke ya bastu a bothile nna ke tswile ke lo patala pere ya no a tsebati pelo nya ka bile ne se kitse le ba ha modima monke ke tlo phomola moyeng ka go tlo tsamana mati mo tse ntse le ka re matsense ke batlo etsa something ke tlo lebitsa le dithuba ka fana ba ka trebe a le phiri maitura ke tla eja ka po ke he o ba le yenga ke msebetsi a le phiri mo ke tlo kenya ke ije jale ke hauhela se stolo se saka se sina maso o sala etsa ibile ke amjetse ke kana ngwana anka tlhokofala mo ka bo ka itsa ntwe ke batla go etsa o tlo etsa jwang a re matlo ya social work ding adopt wa ibona hore hanka robala mo ngwana e tlo ba ene o tlo fetola motso e tlo ba motso wa bonyawo ho tlo dulwa ho tlo stripwa ntho tse kaofela o plasa sileleng a tsubile crystale o dutse mo stulong mo la kitchen ba ke semona nwa nga peta nka khalase wiro ka zinki tuba di botolo khante ha o sa khona runke wa tsone re robala re ntse tshilongwana tsa tseleng ka re karabo ska re robala mo mabete re robale mo fase o tlo le matsa motho o tlo le matsa wa matha kana go o mathisa motho re na re sa mmone pota thuba festere ya ka morile ka ha keta a kena roba ka mole ka morenye ka a roba ka bisa maponisa folela maponisa yo nante ala nante ba monka ba misa pholoso a dula for beke a boela hape mole ba monka hape ka bisa maponisa ambulance a ro bona eng kuna le dinto tse llang ka hlonyaka yo go tla di noise ma lona wena ke a o tsa o mamele ha le di utlutsana ai yo so nna mtwamdi ka ro se wa ke tlo ka mes ke tla bitse sa metsi go tshela o so fihlile jwale o fihlile ngwana ke kgatetse ke bophelo bo ke phulosang ke ngwana ka mo yena ana nchapa one kakam tsarisa ya boy seba nyimba to tinki nyimba ya boya ntweka karkonje utsumbi nthuzi akisa batla nix
ke kgone ho nkutlwa ngwanaka ngweno ha tsamaye ke a mo lokolla. You've heard it for yourself. They are not only smoking these things, but they are also abusing their parents and destroying their families. And whoever that is watching this who's selling these things, they should just understand what is it that they are doing to these families. They are ripping these families apart. And anything that you're doing right now, it will catch up with you the day you die. So if you're selling this, just know that the judgment is coming. May the Spirit of the Lord Jesus Christ rest upon you. I'm signing out. I'm in Zakani. Stay blessed.